भाई तापर टोटाल खोलिया कहबोनी सेतिके बंद करा ना ना हमको भाई जो कथा कहले मो पुआ मम्मी कते रहले मोर पाखे रहिबो एटा साउंड इफेक्ट छला ना को अच्छा अच्छा ठीक अछि आपण माने बाली यात्रा बुलिले सब ठीक ठाक अछि तो अच्छा कौन सब खाइले चिकन खाइले केन हां बहु रोसई कर जोइली बाली यात्रा रे अच्छा गोटे अच्छा पिला दिन बाली यात्रा मु तो एबे जानिनी एबे मु बहुत दिन ले बाली यात्रा बुलिनी पिला दिन आपण माने देखिदिबे बाली यात्रा रे 10 टंकिया बंदूक 20 टंकिया कैमेरा एटा सब यूज करछते ना पिला बेले यूज करछती 20 टंकिया कैमेरा कथर माने मन पइला 20 टंकिया कैमेरा और पिला दिन तो जाइथिली 20 टंकिया कैमेरा चिलौतला कैमेरा वाला दुकान मुगला 20 टंकार कैमेरा 8 टंका उठे सताओ ओडा किणी आइली मो संग मते कहला एटा 20 टंकार मुगल देख भाई 20 टंकार गोटे कैमेरा किणी ना 20 टंकार उठेलु फोटो उठेलु से कैमेरा अपन देखिबे टिप टिप करिवे बाघटे हरिणटे भालुटे कुकुरटे एतिकी बाहरिबो आ किछि बाहरिबो रे ए बापर उठेले से बाहरिबो बौर उठेले से बाहरिबो जहार उठा बाघटे हरिणटे कुकुराटे तीन चारटा पशु पक्षी थेबे अच्छा एमिति कैमेरा देखि छथि ना नाही 20 टंकिया सेमितिया कैमेराटा किनथेली मु संग पाखु गळैली मु ओटा 20 टंकिया कैमेरा किछि ना अच्छा 20 टंकार कैमेरा हो उठेली ओटा फोटो उठेलु ओटा फोटोटा मारदेली विश्वास करबे सागे सागे ओटा अंडीरा कुकुर बाहरि पइला मुगले साग तू तो रियल रे भलो देखा जाउ जीवा ओटा माई कुकुर अंडीरा कुकुर मिसा ओटा देखा जाउ ना इमिति को होला तू ठाल तोर ओटा उठाई विश्वास करो ना मोर ओटा मारला ओटा बुढ़ा डामेरा का बाहरि पइला अच्छा चंदन भाई जाऊ मु देखुची जे भाईଙ୍କର वीडियो मु बहुत देखे आपण मन समस्त देखंती तो सही खुशी रे मोबाइल टा ऑन करके सब्सक्राइब कर दियो भाई के चैनल ठीक आउथर कह दियो थैंक यू अच्छा कहानी टा रही गला बा कोन हला कोब थली मु मोर मोड पडोई डांगरा कोड खेली डांगरा कोड भाई भारी पइला मो ब्रह्म जलिला मु पळैली कोडी कहले दुकान मैं कि कैमरा दे कोन और भाग कुकुर चली बिलाई कोन कि कैमरा दे ना 20 टका तने को सोनी अल्फा कैमरा देबी आउ पिला दिने बाली यात्रा जे तू बाली यात्रा आदि चली जी बाली यात्रा विषय मु कहबो बेसी पसंद करबी मंगुलिया तू ठियाबू कहबो ना बसी पड़िबू ना ना मु ठिया मु चालची बुलची लोक एमिति एंटरटेन हो रेडी ठीक अछि बाली यात्रा आउ गोटे कथा देखिबे मु मो पिला दिन बाली यात्रा कथा कहूची 20 टंका नै आमे जीवू विश्वास करबे 405 टका खाइ गेछि केमिति कहले मु जानि छी जगतसिंहपुरिया लोक आपण बहुत बुद्धिमान लोक बहुत चालाक लोक केमिति कहले टोटल आमे तळे गुपचुप चाट दुकान में पसिबू एते कॉन्फिडेंस रे पसिबू जेमते हम बापा दुकान आ खाइ सारी एमिति बाहरी पैसा दला जेमते हम प्रोफेशनल चोर टोटल घर 20 टका नेगी जाइतु खाइला पेट्रोल अड़ाई 405 टका खाइ आसु किंतु आपण माने सेमिति करजुनी आपण माने सेमिति कले फसी जिवे थरे मु खाइ कि माने तळ बाट देई बाहरी पळौथली गोटे लोक मोर ता धरि पइला गोटे लोक विश्वास करबी धरि पकेला मते बोला रे कुआडे जाउछु मु कहली मु तळ बाट जाउथल तमे किए धरि पकेला ना तळ बाट खसुतला लोक पे हम एपटे तळ बाट जाबी मुगला तुम कि आलू छल आलू चोपा दल ना आलू चोपा छलकी एबे तते धरि पकेले तो पिछु चोपा छली आउ गोटे कथा बड़े कथाटे बाली यात्रा रे मोर पिला दिले मो कॉलेज टाइम रे स्कूल कॉलेज टाइम रे गोटे सुंदर झियोटे देखाला झियो कथा कहले तो कहले को होचन देखो हे भगवान सुंदर झियोटे देखाला वाह झियो कथाटी आगु बढ़ेगा सुंदर झियोटे देखाला मु कहली कथाटी टिके आगु बढ़ेगा दरकार कथाटी टिके आगु बढ़ेगा दरकार मु पहुंच गली मु टिके अल्प कर आखिटा मार देली आखिटा मारी देली आउ सियारी नो नियारी छला अच्छा टोटल गीतार बुझी बाकी
ଏଇଟାକୁ ଛାଡ଼ି ଯିବା ଏଇଟାକୁ ଛାଡ଼ି ଯିବା ମୁଁ ଆଖି ମାରିଦେଲି ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ସେପଟୁ ସିଏ ବି ହାଲକା ଇସାରା ଦେଲା ମୁଁ କହିଲି ଟେଷ୍ଟର ଜଳୁଛି ମାନେ କରେଣ୍ଟ ଅଛି ଜଗତସିଂହପୁରିଆ ଟୋକା ଯଦି କଥା ନ ଧରିପାରିବ ଆରେ ଟେଷ୍ଟର ଜଳୁଛି ମାନେ ରେଡି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ମୁଁ ସେଇଠୁ କ'ଣ କଲି ମୁଁ ଆଉ ଡରିଲା ପିଲା ନୁହଁ ମୁଁ ନମ୍ବରଟା ମାଗିଦେଲି ମୁଁ ତମ ନମ୍ବରଟା ଟିକେ ଦିଅ ନା କ୍ଷମା କରିବେ କଲେଜ ଟାଇମରେ ମୋର ଗୋଟେ ଲଫଡ଼ା ହେଇଥିଲା ଘରେ ଆମର ମୋବାଇଲ ଦିଅନ୍ତିନି ମୁଁ କହିଲି ହାତରେ ଯୋଉ ମୋବାଇଲଟା ଧରିଛ ନା ସେଇଟା ମୋ ମାମୁଁ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଁ କହିଲି ମାମୁଁ କ'ଣ ସିମ୍ ନେଇନାହାନ୍ତି ନା 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 ସିମ୍ ଆମ ଘର ଲୋକ ଦେଇଛନ୍ତି ଘର ଲୋକ ମୋବାଇଲ ଦଉନାହାନ୍ତି ଘର ଲୋକ ମାମୁଁ ମୋବାଇଲ ଦେଲା ପରେ ସିମ୍ ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ମୁଁ କହିଲି ତାହେଲେ ନମ୍ବରଟା ଦେଇଦିଅ ନା ନମ୍ବର କିଛି ନାହିଁ ମୁଁ କହିଲି ତମ କଲେଜରେ ତ ପଛରେ ଯୋଉ ଟୋକାଟି ପଡ଼ିଥିଲା ସେ କ'ଣ ନା ଟିକେ ସାଇଡ୍ ହେଇଯାଅ ତାରି ଫୋନ୍ ଆଇଛି ମାନେ ଆଜିକାଲି ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ବାଲିଯାତ୍ରା ଦେଖିବାକୁ ଆସନ୍ତୁ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ବାଲିଯାତ୍ରା ବାଲିକି ଦେଖିବାକୁ ଆସନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଝିଅ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କେବେ ଦେଖିବାକୁ ଆସନ୍ତୁ ଫସିଯିବେ ଚନ୍ଦନ ଭାଇ ତମେ ଯଦି ଝିଅ ଏଇଭଳିଆ ଦେଖିଥିବ ତାହେଲେ ଫସିଯିବ ଆଚ୍ଛା ଏବେ ଏବେ ଗୀତ ଆଡକୁ ଟିକେ ଯିବା ମୋ ଭାଇ ମାନେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ଗାଇଲେ ମୁଁ ତ ଗୀତ ଗାଇପାରେନି କିନ୍ତୁ ଗୀତକୁ ଭଲ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବାରେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଏପଟୁ ଭାଇ ଟିକେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ରେଡି ଗୋଟେ ଗୀତ ଥିଲା ନରମ ନରମ ନିଆଳି ଛେନା ତାକୁ ଗରମ ଗରମ ଖାଇବା ମନା ଛୁଇଁବା ମନା ଛୁଇଁଲେ ତ ଖାଇବ ନା 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 ହାତ ଲଗାନା ମୋ ସରଳ ସାଙ୍ଗଟି କିଛି ବୁଝିପାରିଲାନି ପଚାରିଦେଲା କହିଲା ଭାଇ ଗୀତର ଅର୍ଥ କ'ଣ ମୁଁ କହିଲି ବାବୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ତୁ ଜାଣିପାରୁଛୁ ନା କ'ଣ ମୋତେ ଟିକେ ବୁଝା ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଆରମ୍ଭ କଲି ଆରେ ନରମ ନରମ ନିଆଳି ଛେନା ମାନେ କବି ଏଠି ସ୍ପଷ୍ଟ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନିଆଳି ଛେନାଟି ନରମ ବାକି ଯୋଉଠୁ ଛେନା ଆଣିବ ଟାଣ ପଡ଼ିବ ଗରମ ଗରମ ଛୁଇଁବା ମନା ତାମାନେ କବି ଏଠି କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଯତ୍ନବାନ ଅଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ଗରମ ଗରମ ଛୁଇଁବା ମନା ତାମାନେ ସେଠି କିଏ ଗୋଟେ ଦୁଷ୍ଟ ପିଲା ଠିଆ ହେଇଛି ସେ ଛେନାକୁ ବାରମ୍ବାର ଛୁଉଁଛି ସେ ଛେନାକୁ ବାରମ୍ବାର ଛୁଉଁଛି କବି ସେଠି ପାଟି କରି ମନା କରୁଛନ୍ତି କି ନା 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 ହାତ ଲଗା ଆଉ ଗୋଟେ ଗୀତ ଥିଲା କିଏ ନେଇଗଲା ମୋ ହଳଦୀ ଗିନା କିଏ ନେଇଗଲା ମୋ ହଳଦୀ ଗିନା ଆଚ୍ଛା ମୋ କହିବା କଥା ତ ଗିନାଟି ଯଦି କିଏ ନେଇଯାଇଛି ଗିନାଟି କେତେ ଟଙ୍କା ଗିନାଟି କେତେ ଟଙ୍କା 10 ଟଙ୍କାର କଥା 10 ଟଙ୍କାର କଥା ଆରେ ଭାଇ ତୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଗିନା କିଣି ଆଣି ତାପରେ ଟିଭିରେ ଆସି ଏତେ ହଲାଉଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଗୀତ ଥିଲା ରାତି ସାରା ବାର ଲାଇଟ୍ ଦୁକୁ 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 କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏତେ ଥର ମନା କଲେ ଲାଇଟ୍ ଟା ବନ୍ଦ କର ଏଠି ଦୁକୁ ଦୁକୁ ନା ଟୋଟାଲ ଜଳିକି ରଖୁ ରାତି ସାରା ବାର ଲାଇଟ୍ ଦୁକୁ 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 ମୋ କହିବା କଥା ରାତି ସାରା ବାର ଲାଇଟ୍ ଯଦି ଦୁକୁ ଦୁକୁ ହଉଛି ସୁଇଚ ଟା ବନ୍ଦ କରିଦିଅ ପଡିଯିବ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଆପଣ ଏତେ କୋଉଭଳି ଆଉ କ'ଣ କହିବି ଡାଇଲଗ ନିହାତି ନିହାତି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରେମ ଉପରେ କଥା ଉଠୁଛି ମୁଁ ବୋଧେ କହିବି ପ୍ରେମ ଉପରେ କହିବି ଟୋକା ମାନେ ରେଡି ତ ଇଏ ଭାଇ ଜଣକୁ କହିଲା ବେଳେ 5 ଜଣ ହଁ କହୁନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ମୋ ଭଳିଆ ପୁରା ମାଣ୍ଡୁ ଛାଉଣ୍ଡ ନାଇଁ 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 ଏ ଭଗବାନ ଘରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛି ମୁଁ କାହିଁ ମାଣ୍ଡୁ ଛଡେଇବି କ'ଣ ଝାଡୁ ବାହାର ଖାଇବି ନା କ'ଣ ଆଜ୍ଞା ରେଡି ପ୍ରେମ ଉପରେ କଥା ଉଠୁଛି ମୁଁ ବୋଧେ କହିବି ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ବାଲିଯାତ୍ରା ଉପରେ କହିବି ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ବୁଲୁଥିଲି ମୁଁ ବି ଭାରି ଅବଶ୍ୟ ଘରେ ସ୍ତ୍ରୀଟି ଅଛି କିନ୍ତୁ ପ୍ରେମ ପାଇଁ କିଏ ଆକୁଳ ନ ହବ ଭାଇ ଆକୁଳ ନୁହଁ ପ୍ରେମ ପାଇବା ସମସ୍ତେ ଆକୁଳ ମୁଁ ଖୋଜୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଝିଅ ଦେଖିଲି ମୁଁ କହିଲି ନା ଏଇ ଫାଇନାଲ ଏଇ ଫୁଲ ଏଇ ଫାଇନାଲ ଅନୁ ଆଗରେ ଅନେଇ ଦେଲା ବେଳକୁ ପୋଷ୍ଟର ମରା ହେଇଛି ପ୍ରେମ ପାଇଁ ମୁହ ଭାରତ ମୁଁ କହିଲି ମୋର ପ୍ରେମ ଫାଁ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ମୁଁ ଘରକୁ ଯାଉ ପ୍ରେମ ପାଇଁ ମୁହ ଭାରତ କିଏ କରିବ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଏବେ ସମୟ ବହୁତ ହେଇଗଲାଣି ଆମମାନଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭାଇ ତମ ଚୁଟିରେ ଆମ ଟୋକା ମାନେ ପାଗଳ ହେଇଗଲେଣି କାଲିକି ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଚୁଟି ଲଗେଇକି ବୁଲିବେ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଭାଇଙ୍କୁ ଭାଇ